ovako pripremila sam ti večeru. Isterike. Da ti se isteričam. Što sam bila takva. Pojel sam ja sve. Ali, unutra je trebala biti droga za Franku. Unutra je bila droga i to se je htjela njemu smjestiti. Ja sam to pojeo i sad sam zaražen drogom. Ej, Simon, šta je ovo? Dobar vic, kuć, kujem daći, Šta je ta? Ovo je bilo tako ukusno, takva debljina. Dobra droga, dobra droga, volim se drogirat. Hvala ti, drogerašice, naučila si me što znači se drogirat. Vidiš, Franko, drogiranje nije tako loše, pokušaj. Što je njega tjeraš da se drogira? Daj malo polako. Evo, to ćemo staviti u hladnjak i riješiti ovo sranje. Ali to sam htjela zaraziti drogom. Da, htjela sam da nasjedneš. Kao da je to nekakva isterika. I unutra sam stavila drogu. A hrane u kojem nema droge, eto, uživajte. Ovo nije prijevara i nemoj misli da je. Nemoj misli da je! Zar ne, mama? Jel da, mama, to nije prijevara? Naravno da nije, kćeri, sigurno nisam stavila drogu jer sam mislila da će Franko nasjest na drogu. A dobro, tu mi ništa ne smrdi. Okej. Sve je tu u redu, ajde, jedite. Ajde, jedite, imate prste, ruke, noge, žlicu, večeru, šta god, jedite. Ajde, jedite, ne znate jesti, vam pička materna. Ajde ti, koji se ne želi drogirat, zašto se ne drogiraš? To ti je dobar osjećaj, ako se ko ne želi drogirat, onda ne treba. Ne, mora se drogirat, ako se ona želi drogirat, mora i on. Da, imaš pravo, Franko se mora drogirat. Ali ja sam ga na to htjela nagovorit, a ne vi. Ne znam, mogu pokušati. Ajde, drogiraj se. Ali htjela sam da te ja na to nagovorim. A ne moja obitelj. To je prešlo svaku granicu. Gad. Da se probam drogirat. Ajde, molim te, drogiraj se. Odemo se pomiriti. Molim te. I nemoj ići u Kraljevo. Otići ću. Ti se drogiraš, neću ja ipak. Htio sam, ali neću. Shvatio sam kako je to naivno od mene. Stvarno je glupo. Šta je? Stvarno čudno pričaš.